UPSC थारिबा कुकी जोसिंगी ट्रैवल अलाउंस पीयू हाइना डिमांड तौखरे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन CSE 2025 थागदबा कुकी जो कैंडिडेट सिंगिदमा ट्रैवल अलाउंस पीयू हाइना कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन KS1 मणिपुर की गवर्नर तकसिनख्रे KS1 मणिपुर की गवर्नर पिसन के बचेरोल UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन CSE 2025 थागदबा कुकी जो के माहिरोसिंगना खुदोंगचादबा कया मायोगनारे कैंडिडेट अयामना फिबमना यादबदगी आइजोल गुवाहाटी अमसों नागालैंड तंगाई फदना एग्जाम थानबगीदमक थौरांग तौरी मणिपुर हौजिक ओइरिबा उंखनबसिना कुकीजोगी माहिरोसिंग स्टेट असिदा एग्जाम थाबदा खुदोंथिनियाय ओइ मदुना मरम ओइरगा अतै मफमसिंगदा एग्जाम थानबगीदमक चटपगी भारा अमसों लैफम चाफमगी सेल जंगी अयाम माहिरोइदि सेल थोंगी फिबम फतबा इमुंगदगी हौरकपना अयामबने एग्जाम असि थानबगीदमक चटपदा दरकार ओइबा सेंफम मदु पुथोकपा ngamdabadagi कैंडिडेट कया अमदि एग्जाम थादबा अमसों उपाय लैतबदगी तोकपा कया यावरे हौकिबा सही कयादा कुकीजो कम्युनिटी के महिरोसिंग असे मसक थोकना परफॉर्मेंस पीबगा लोइनना लैबाक शासन अमदि जाति असि चावखनबा होनबदा अचौबा थौदांग कया लौदुना लाखलेबने मखोइना सिविल सर्विस एग्जाम दा सरुक याबा असे मखोइगे लनाइगे माइ पाकपा अदु खक्ता नतना जाति असि सेमगतपदा अचौबा थौदांग यागदौरिबने मरम अदुना असिगुम खुदोंचादबा मतम सिदा कुकीजो महिरोसिंगना थेंगनारिबा खुदोंचादबा असे मतम चाना mateꯡ पांगबिगनी हाइबगी थाजबा KS1 थमली हाइनसु महाना मखा ताखे मणिपुर बफर जोन कौब मफम अमता लैते हाइना मणिपुर पुलिस की माइकैदगी फोंदोरखरे मणिपुर की सिंग अमसुंग ताउंगलोनब डिस्ट्रिक्ट मसेल की मरक्ता कनागुंबा खरना बफर जोन लै हाइना फोंदोरखरेबा वाफम असे मणिपुर पुलिस ना लैते हाइना फोंदोखरे थासगे कुंडगी हौदुना उखरुल पांगथोकदौरिबा सिरुइ लिलि असिबु मैतै सिंगना सरुक यादनब तोंगान तोंगानबु कुकी की लुप अमदि मियोय कयाना सोशल मीडिया दा किहन खंगनबगी थबक लेप लैतना चथरकले मणिपुर पुलिस के ऑफिसर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X थादरप वारोल अमदा मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट खरदा कनागुंबा खरना बफर जोन थोंजिंदुना चेरोल कया थादोरकपा थेंगनारे असिगुंबा बफर जोन असि मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट अमगा की मरक्ता अमता लैते सेंसिटिव ओइबा मफम खरदा आयना यादबा मियोशि चथोक चसिन तौरे हाइबगीदमक मदुबु थेंगननबा मसिंग यामलबा सिक्योरिटी सिंग डिप्लॉय तौबने हाइदे असिगुंबा मणिपुर पुलिस की सोशल मीडिया पोस्ट असिबु मणिपुर की हानगे चीफ मिनिस्टर एन बीरेन की X अकाउंट पोस्ट तौदुना मियामदा सिंगनबा कोखननबा टेक्स्ट तौरखरे अमरोमदा कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली की प्रेसिडेंट पौजाखुब गुइतेना सुरसानपुर टाउन दा लाउड स्पीकर सिजिनादुना मैतैसिंग स्टेट की थाकता पांगथोकलिबा सिरुइ फेस्टिवल यावदना बाकी हन खंगनबगी थबक चथखरबा मतों कुकी फुरुकी मियोय अमनसु मखाताना फेस्टिवल असिबु यावदना बाकी हलखरे हाइरिबा मियोय असिना मैतैसिंग कुकी की एरिया दा लालगा सिरुइ फेस्टिवल यावबा यारोय करिगुमा मैतैसिंगना लम हेंदुना कुकी की एरिया फाउदुना चटपदा कुकी फुरुकी मियोयसिंगना हाटकदबनी हाइबा की हन खंगनबगी थबक मखाताना चथरको लेप्त्रि हाइरि अमरोमदा मणिपुर पुलिसना पौजाखुब गुइते की मथकता FIR लौखटपगी मायोक्ता यानिंगदे हाइना विलेज वॉलंटियर कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ईस्टर्न साउदर्न एंड वेस्टर्न जोन BBCC ना थादरकपु चेरोलमना हाइदे चेरोलदुना मखाताना हाइ मणिपुरदा थोलिबा हिंसा असिदा इनसिनबगी थबक ओइना चथारे हाइरिबा चीफ मिनिस्टर बीरेन MP सनाजाउबा मैतै लिपुन की चीफ प्रमोद आरामबाई टेंगो की कोरोंगानबा मदिलुप असिगी PRO रोबिन मंगागी मथकतादी लीगल के ओइबा थबा अमता लौखते चथारिबा इरांग असिदा गुइतेना फोंदोखिबदी मैतैना बफर जोन लानसिंदुना सिरुइरि फेस्टिवल यावबा यारोय हाइना पेनदबु वाफम ओइना फोंदोखिबनी हाइदि मखा तारकपदा कुकीजो सिंगी तोंगान तोंगान लुप कयाना पौजाखो गुइतेगी मतांगदा मणिपुर पुलिसना लौखलिबा FIR असिबु यानिंगदबगी वाफम कया फोंदोरकले मसिगी मनुंगदा तसेंगना लैरिबरा नत्रगा लैतरबरा हाइबु खंगदबा तोंगान तोंगानबा कुकीजो लुप सिंगना सिरुइरि फेस्टिवल याहोंदनबा सेरोल कया अमा ओरकपा लेप्त्रि हाइदि इम्फाल जिरीबाम लंबी की केस सिनाम द सिंग निखाइबदगी लंबी फाउनरुद्रे इम्फाल जिरीबाम लंबी नेशनल हाईवे 37 की कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा केस सिनाम खुलमापादा ngarang nuthil सिंग निखाइबदगी लंबी फाउनद्रे हाइरि सिंग निखाइब सिना मरम ओइरगा लंबी की नकल अनिमक्ता गाड़ी के चथोक चसिन यादबगी पंदुना लैरि लंबी असिबु सेमलिबा गणपति कंपनीना एक्सकेवेटर अहुम सिजिनादुना सिंग निखाइबदगी लंबी थसिलिबा अदु सेंगदोकपगी थबक अकना मोंगदा पाइखतले मतम कया संगना अकना मोंगदा थबक पाइखतपदगी नुमिदांग पुंग तरुम खायरोम ताबदा लंबी थसिलंबा दो सेंगदोकपगा लोइनना पंदुना लैरंबा गाड़ी सिंग चथोक चसिन याहनखि हाइरि माउदगी इम्फाल फाउबगी लंबी परिंग लोन यादब मौंगदा टैक्स खोंगत मफम कुन हेना लैरिबसी अफब खुदम नते हाइना MP बिमोलना फोंदोखरे मणिपुर की नेशनल हाईवे सिंग गाड़ी थौरिबा ड्राइवर सिंग उनबदा मखोइना हाइरकपगी मतुंगेना गुवाहाटी दगी दिमापुर फाउबदा आइना यादब मौंगदा टैक्स खोंगत मफम अमत लैते अदुबु माउदगी इम्फाल फाउबगी लंबी परिंगदा आइना यादब मौंगदा टैक्स खोंगत मफम कुन हेना लै हाइना पाउदम लखे मसी अफब खुदम नते हाइना इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के MP अंगमसा बिमोला को
Tourism na phongdokre wafam singara ina Manipur MP Local Area Development Fund gi makhada hwkhre leba Eastern Sporting Union ki indoor hall semjin kiba amadi badminton court semjilakhiba duda ngarang miyam da khusinakhiba gi thoramda phongdokhibane mana makhata na ha yumthangnariba state singda law and order ningthijana ngaktuna ain kaina tax khongot pathingle adubu laibak thibadi Manipur di masing thingamdana leiri driver singna imphal yoroklaba matamda gari khampham leitabana lambi matai da khambada su police singna khamba yaroi haiduna fine thihali haina su paudam lakhe TNL की ऑफिस तक kwkhre उखरुल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग सनबा महादेव दा वोंगबै टाउन सेमगतनबा थोई विलेज अथॉरिटी ना उरे ओयुंग टाउन के बा नुंग थुगाइरम बगी वाथोक साउथोरकले थोई विलेज अथॉरिटी की हेडमैन अमसोंग ग्वालताबी कुकी विलेज के चेयरमैन शिप मेत्राम पंदा तांकुल नागालोंग के ऑफिस दा लाकनबा खंगनख्रे तांकुल नागालोंग के एडिशनल सेक्रेटरी थानरोय ngamoibana खुजेक पीदना ग्वालताबी कुकी खुन के चेयरमैन शिप दा इबा सेरोलमदा निथौकाबा निमित की निमित जुंगबा सबसाना तांकुल नागालोंग के ऑफिस दा लाकनबा खंगन मेफम असिदा मपुंगैना यांगांग पोकपीदगी किलोमीटर 4 रोम चलगा लैबा महादेव हाइरिबा मफम असिगी लंगी मपु अमसुंग मिंगी अतांगदा हौजिक सयेनबा लैरिबा असि असेंगबा खंगदोकनबा मरि लेनबा लंगी डॉक्यूमेंट सेंग येंगसिनबा कौबने मरम असिना हाइरिबा मेफम असिदा सोयदना सरुप याबिनबा खंगनखे पनबा याबदि महादेव दा थोई विलेजना वोंगफै टाउन सेमगतनबा उरेप उयुंग तंगखिबा अदुबु ग्वालताबी कुके विलेजना अकन मोंगदा यानिंगदबा फोंदोखिबा लैखिबने थोई विलेज अथॉरिटी ना लोन यादा मोंगदा नुंग युंगसिलकपा असि ग्वालताबी कुकी विलेज के चिफ अमसुंग विलेज अथॉरिटी काउंसिल ना अकन मोंगदा यानिंगदे हाना फोंदोखिबने हाइरिबा लम अदु ग्वालताबी कुकी हाना गी चिफ ना मतम अमगी थोई विलेज के चिफ तगी लैखिबने हाना क्लेम तौखिबा लैखिबने लोइना मदुगी सेल पीबगी सा कोंबगी मयाम साक सामिनबगी अमसुंग ngamkhai nung jungbagi mari lenaba document sing loina leiri haike Hayeng Governor nu Serolili Festival haudoklagani anti-social element ki wafam da miyamna pakhat pigano ukhur satnaba security ke section tarang lokhale haina puja elangom na phongdokre State ki Tourism Department na senba numit mangani supna ukhur gi mafam mari da Serolili Festival 2025 mapung phana pangthok naba sem sabak thabak loikhre festival asida satkadaba singidamak bus thorang tawbagi matakta helicopter service ki khudong chawa su phanghan gadawri festival asida kuki gi mi kharana maitai sing makhoi gi khul phawraga chattanaba akan wafam thamkrabasu security gi akan section thorang lokhale haina Tourism Department ki Director Puja Elangom na phongdorakle Mapan ki driver sing Manipur da langning dre hairi National Highway 2 Imphal Dimapur lambi sekmai dagi Imphal Phawbi saruki lambi asida Manipur Police Traffic Police Motor Vehicle ki miyoi singna ngaihak laitana ayadapan pibada driver sing ware lambi asida leramba driver union ki office su lokthok hankibadagi driver sing wakat pham laitre phiba masida di Manipur da langning dre haina mapal lamdagi pot pusilakna ba driver sing na phongdokhre matam amada Guwahati da godown thamlaga madudagi pot chai sing Manipur da pusilapagi thabak toramba du haujikti tokhre madugi mahut Manipur Miyam ki tangai phadaba polam sing asi Assam Bihar Uttar Pradesh Jammu and Kashmir Andhra Pradesh West Bengal Kerala yauna tongan ba India ki state sing dagi hakthengna na gari na pusilapu ki thabak tawribani lamdam asida changlakliba driver sing ayamba mapalong ki driver ngaktani makoina sekmai hek yoropodagi Imphal manuk changnaba lambi asida mafam khyada traffic police motor vehicle police ki person singna gari sing lambi da khamlaga lawning ba sel lawi haina maraw sikhi makoina lupa chani natraga chonga piu haina haigani yadraga na lupa lising nga phaw namduna lawgani madugi chalan kakani karige chalan kaklibano haibasu driver singda khanghande selfie dragana gari phajillaga chalhandana thammi haina mara sikhi Hyderabad the building ama mai chakpada taratare sire president amasung PM na awaba phongdokhre Hyderabad the laiba maming laiba terminal manaki building amada ngarang mai chakpagi thodokta mi taratare sikhre laikidaba singa dugi marakta angang kya yauri mai adu Hyderabad ki Gulzar House the laiba building amada gi horakpani haina police na phongdokhre laibak thiba thodok adu da laikidaba singi mafam da president Murmur amasung prime minister Modi na awaba phongdokhre makhoi taratare mak tongan bo hospital singda laikanana ba pukhatpada mafam adu gi doctor singna sire ka purakle haiki haina senior police officer amana pawgi agency asida haiki building adugi amata ngarba khuraba sri thak amana makoigi chenthokphom oibana building adu da leiba ayamba khudong thiba nangkhibani makoi mai chalakpaga chenthokpa amata ngamhodre haiki Nongthombam biren amukhana sem ohanbinaba Nepali singna prime minister da taksinkhre Nongthombam biren bu Manipur ki chief minister amuhana ohanbinaba Manipur da laidiba Nepali ngangba Gorkha community ge maikai de prime minister Narendra Modi da memorandum ama piduna taksinkhre haidi Manipur Gorkha union ge maikai de prime minister da taksinkiba memorandum aduda Manipur da haujuk popular government amata laitaba asina status ge miyam da hena khudong sa da ba mamayo ngariba asina maram oiraga miyam ge khanba miyoi ama oina
Nongthombam Biren bu amuhana Manipur ge Chief Minister happy duna popular government ama lehan biu haina taksin ke Nongthombam Biren lusing bolenga ama Manipur da lakibadagi Gorkha community gi thamoi da hana leramba mi paiba kya kokhanba ngamkibani mahana lusing bolenga hek lakpadagi matam kya gi mamangdagi community asina mayok na ba khudung sa da kya leiriba sida akana miyeng sangbi duna thabak oina pangthok ba haurakhe masigi mayek laraba khudam ama panba tarabadi mamangi lenga na kumja 2012 ta muthat piram laba kaubru lekha Santalbari Parsen Turibari amasung Kalapahar Gram Panchayat amu hana lehan bikhe mahaki lenga na lamdam masida khundari ba maru oina minority community ngak senbiba law and order amadi national integrity da kanba miyeng sangduna thabak kya torongkhe mahana Chief Minister pham thadokibadagi Gorkha community singna akiba mi paiba pokpa haurakhe maram masina miyam gi khanna thabak tawba lusingba ama oiriba Nongthombam Biren bu amu hana Manipur gi Chief Minister ohenbiyo haina Manipur Gorkha Union gi maikaidagi Prime Minister da taksin khe athubada Anouba lenga ama soidra laklagani haina MLA Arun Kumar na phongdokhre athubada Manipur da Anouba lenga ama soidra laklagani haibagi aset pathajaba lei haina wangkhai kendra gi MLA Thangjam Arun Kumar na phongdokhre wafam singarang Thangjam Arun Kumar na wangkhai kendra gi manungda MLA Local Area Development Fund dagi nauna semga sagapa project sing sangabagi thoramda phongdokhibane ngarang MLA asina Imphal East gi Mantri Pukri French Colony da leiba Al Huda Masjid gi akwabida nauna khaba fencing sangabaga loinana 12 well amaso install tauke loinana Nongaibung ayang pali road ta Nongaibung Women's Development Association Unit 1 gi nauna saba maira sang amaso MLA nang ngarang sangaki thoramasiga mari loinana Thangjam Arun Kumar na hai Manipur da sahi anirom asi irang tholakpana mepong kudimak hakthengnana amadi nakoinana waminare masigi mathakta state asigi popular government ama leitana president rule lerakpasu thamari phajalakadore masina miyamna popular government ama thamduna miyamna thengnari awaba se kokhanaba maikai kyadagi phongdok narakle lairiba MLA singsu miyamgi ihul khangna punsinduna popular government ama thamnaba yamna kanna honari chaliba tha ama ani asida Anouba lenga ama soidana lakani haiba thajai haike mahanam khata duna hai Manipur da mahausagum tangdule taba punsirol ama hanjilakna ba honabada khondaminari ba puruk kanglup khudimaki thodang laigane puruk kanglup khudimak na tangdule taba engna sikna nuksi sanana hingminaba punsirol amu hanjilnaba lawba yaba thodang adu punna lawminasi haina su MLA na appeal tawke reactionary tamganba amadi ningtambagi mari makong takpangamada lupa lakh manga ki mana pigani haina KCP PWG na lauthokre reactionary tamganba amadi ningtambagi mari makong takpangamada lupa lakh manga ki mana pigani haina Kaklaipak Communist Party PWG MC Unification ki PRO singkhai nganbana thadrok serolam na hairi serol sina hai miyam gi ningtam ihau hauriba Kaklaipak Communist Party People's War Group KCP PWG gi reactionary oina party gi mingda misam miyam gi sel khairiba lutpat tawriba amadi case kaya paisinduna KCP PWG bu mixa thihanna bu honariba Laisam Ranjit atopa maming tamganba amadi MD Mani Khan atopa maming ningtamba anigi mari mukhong pirakpa natraga takpangamba mioida party da lupa lakh manga gi mana piragane miyam gi ningtam ihau KCP PWG gi yawol lanmi amadi leibak miyam bu masoi tananaba reactionary oina party bu lana uhanaba party gi mingda aranba thabak tawriba masana masabu party gi lusingbani haijariba Laisam Ranjit atopa maming na tamganba Yurembam awang likai dagini aduga magi khongloi MD Mani Khan atopa maming ningtambana wangoi gi paubitek maning likai dagi haujingna samusang Santipurda leibane hariba party gi reactionary ani mamangda su KCP PWG gi Central Committee na sibigi serak pina bu warep lawusu leikre matam sangna Delhi gi Tihar jail da leirubadagi party ga paw phawna khidraba tamganba amasung magi khongloi ningtamba ani si party gi mingda thabak tawninglabadi party da lakna ba khanghan khibasu leikre atraga de party gi mingda thabak tawdana ba khanghan khibasu leikre masi phawbada reactionary ani asina party bu mixa thihanna ba thabak tawdana leibana reactionary ani asi tangai phadana loishinduna muthatpagi tangai phadaba lei maramaduna KCP PWG na sibigi serak piraga khunai sidagi loishinna ba thiriba tamganba amadi ningtamba ani gi mari makhong takpada leibak miyamna party da phongna natraga lotna mateng pangbiyu pakhatana reactionary ani asigi khongloi oina thabak tawriba singnasu tasengna ningtam ihauda yawninglagadi KCP PWG gi yawalan mi singa paw phawna biyu natraga di reactionary tamganba amadi ningtamba ani gi geng khotpu party na piga doriba sera asimak makhoi aniga naknaruba miyoi singda su phangani maramaduna leibak miyamna KCP PWG gi mixa thihaliba reactionary tamganba amadi ningtambagi geng khotpu dagi section bina basu khanghalakle
Indiana terrorist ki mayok talay haiba malam gileba kuntra kani thoi ta takani haina Kiran Rijiju na phongdokre tongan ba political party ki MP yankhai mapana tem taret khaidok tuna Indiana matam pumbada terrorist ki mayok talay haiba malam gileba kuntra kani thoi amasong Belgium ki Brussels da leba European Union ki headquarter da satuna takani haina Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju na phongdokre Union Minister Kiran Rijiju na social media da thadrok post amada mathaki wafam masi phongdokla duna mahana hai BJP ki MP Baijenta Panthana lusing bakangbo asina Saudi Arabia Bahrain Kuwait amadi Algeria da satkani mihot kangbo asida BJP ki MP Nisikanta Dube amadi AIMMIM ki MP Asaudin Awaisi su saruk yagani aduga BJP ki MP Ravi Shankar na lusing ba ani subatimna UK France Germany DU Italy amadi Denmark da satkani JDU ki MP Sanjoy Kumar Jhana lusing ba ahum subatimna Indonesia Malaysia South Korea Japan amasung Singapore da satkani hariba tim masida Trinamool Congress ki Yusuf Pathan amasung CPIM ki John Britta saruk yagani Shiv Sena ki MP Srikant Eknath Shinde na lusing ba mari subatimna UAE Liberia Congo amadi Syria Leon da satkani tim masida BJP ki MP Bansuri Swaras amadi BJDC Sambit Patra saruk yagani Congress ki MP Shashi Tharoor na lusing ba manga subatimna US Panama Guyana Brazil amadi Colombo da satkani DMK ki MP Kanemoji Karunanidhi na lusing ba taruk subatimna Spain Greece Slovenia Latvia amadi Russia da satkani NPP KCP ki MP Supriya Sule na lusing ba taret suba timna Egypt Qatar Ethiopia amadi South Africa da satkani haina phongdokhe